Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, Умар KG YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, туугандар, машалла. Бүгүн биз Ош областынын Ноокат районунун Кыргыз Ата айылындабыз, туугандар. Алатоо жамааты бүгүн Ноокат районунун чайына келди. Ноокат районунун жамааты ушул тоо коюнунда аябай жакшы бир жерде сый көрсөтүп жатат. Бүгүн бул жерде азыр кой союлуп, жакшы столдун үстүндө пикир алмашуулар, жакшы нерселерди талкуу кылып отурушат жамааттар. Бүгүн биздин программада, Кудай кааласа, чайдан кийин волейбол топ оюнубуз дагы бар. Кудай кааласа, бардыгынан кыска сиздерге маалыматтарды берип көрсөтүп өтөбүз. Эгерде сиздер дагы кайсыл райондон болсоңуздар, Жалал Абад, Ош, Баткен, кайсыл жактан болсоңуздар дагы Алатоо жамаатына сиздер дагы кошулсаңыздар болот. Биз экранга төрагабыздын шеригинин номерун коюп коебуз, Бакыт мырзанын. Буюрса сиздерге маалыматтарды берет. Ноокат районунун сыйы жамааттар келип атат, Кудай кааласа. Машаллах. Ноокат жамааты буюрса Ноокат районунун аксакалдары. Ассаламу алейкум. Кол көтөрүп коюңуздар. Жамаат ушул жерде сыйлап атат. Ноокат районунун жамааттары. Араван районунун жамааты. Мынакей. Жеңше кандайсыз? Ден соолук иштериңиз. Топко даярсыздарбы? Жакшы. Аравандан жамаатка кошулам дегендер, Жеңиш мырзага кайрылып берсеңиздер болот. Мынакей. Машалла. Не дейсиз? Койдун баласы жүрөгү сүртүп дейми? Койдун баласы. Ооба. Рахмат сүртүп жүрө берели. Команда даяр топко? Даяр, Кудай кааласа. Болду, ака. Мынакей. Аябай жакшы сый көрсөтүп жатат Ноокат жамааты. Биздин карыкебиз, Сакары, кочкорлордун, короздордун тапкан киши. Мынакей. Бисмилла деп Ош Кара суу жамааты. Төрагабыз Курсан ака, Беке мырза, Кара Улжа буйгарын Ноокаттын сыйынан мынакей. Эрел ака, жамааттар. Машалла. Бекке жакшы бары? Камчылык жок бака? Зор. Болду, а? Чай айтып коеюнбу? Мынакей. Аскар ака баш болуп, Кара Улжа жамааты. Эмил мырза. Өзгөңтөр эм келет, жолдо экен, Кудай кааласа. Эмил ака, сүйлөң. Өзгөндө келесиң, келе турам, келейка? Болду ака. Болду. Өзгөн келсе бизде. Ооба. Бүгүн бирге аракет кыласызбы? Кааласа, иншалла. Болду. Мынакей. Дагы калган жамааттар келет, Кудай кааласа. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين.
İlahi amin ya Allah. Şul okulan tilavetin Kur'an'dan fayda olgan soğukturdu. Şul alakan jayıp oturgan cemaatımızın her bir ötüp etken yakınlarımızın ruhlarına kavurulur. Allah'ım ahiretlerine bat kılıp, kaburların nurlu carık kılıp cennet bahçelerinden bir bahçeler gör. Dünyada getirgen hata kemçiliklerini geçirip, arkasında turgan şu urpaklardan dağı işlerin yer kılıp, özünün salih suygan muttakin bendelerinden Allah. Bardızı dünyavi, uhravi işlerimizde bereket verin. Bereketlere, mal çarbazına bereket verin. Tozdan tımarçılık, ülfet verin. Amin. Allahümme anis ve şertena fi kabrina. Allahümme arhamna bil Kur'an-ı azim. Ve cealhu lana imama ve nura ve huda ve rahma. Allahümme zekirna minhu ma nisina ve allimna minhu ma cahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Onu şu cemaatımızga her birinizler büyüğünüzlerge tınçılık, amançılık bergen bolsun. Nasıl alıştan gelip oturasızlar, bardığınızlar. Qanday ой tilek maksatlarınızlar bolsa Allah Taala şeriat boyunca kabul kılgan bolsun. Çarbağınızlarga bereke bergen bolsun. Nasıl cemaat ortabızga Allah Taala'nın merimi, ынтымакчылыгы жаган болсун. Шул Алатау парадыбызды өнүктүрүп, нашы Ош областы биригип отурабыз. Ортабызга ынтымакчылык салган болсун Allah Таала. Мына ушундай бири-бирибиз менен суhбатташып, ушундай жүрүштү Allah Таала баардыгыбызга насип кылсын. Amin, amin. Алыстан ушунчалык келгениңиздерге баардыгыңыздарга рахмат. Qanday ой tilekliklerimizler bolsun, Allah Taala'nın özü şeriat boyunca kabul kılgan bolsun. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti ve qina azabannar bi rahmetika ya erhamer rahimin. Rahmat hoş geldiniz. Razı olunuzlar, çaylarını hazırda tutmuş. Алатау жамааты бүгін Ноқатта 4 команда болып Өзгөн менен Алай району келбей калды. Төл башталганына байланыштуу. Анан бияк узаагыраак болуп калганына байланыштуу дагы келе албай калышты окшойт. Мынакей азыр ишминтип биздин волейбол жыйынтыкталды. Тартып турайын десем неме болуп калды. Оюнду тартайын десем өз ойноп калдык. Бала аз болуп калды да. Ошого азыр ким канчанчы месттен алды? Biraz тартып коебуз колдон келишинче. Өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Tartmayın mı var bile? Ayağına çıktık ha. Vardığınlarga gelip oynap gönül açıp ketkenlerge çok rahmat. Ha, Kurtun özü otur. Ayrıca Allah onun demez Cemal Nur basıp araşan. Anam bir yerde biz emek kılavuz da. Asara kağına, asara kağ. Asara kağ gelmeyiz be. Так. Birinci orun, ikinci orun, üçüncü orun, dördüncü orunlarga berilip oturgan prizlerdi görüp koyuңуздар. Bugün Aravan rayonu o'tib ketdi. Акчалай приз. Nokat. Aldı 3. orun. Bana desin. Oyna vergilim lan. Gördün ha? Cevap. Araşandan beri top gerisi gel. Bana desin. Eki. Так. Kara olacak. Ama bir jaksıyla oynadı var. Hızlı oynadı. Lan oyun ne baktın? Oyun içinde baktılar. 3'lü karası aldı, 4'lü aravan aldı. Ekini Karagolcu aldı. Nokatla olsun bergen meyiz. Oğlum, Allahu Ekber. Sport densallıklı mülkü deyip, biz Şarvanelev götürüyoruz, sporttan götürüyoruz, malades. Aramızdan sportsmenler çıksın, Kırgız'ın tuzun büyük götürgen sportsmenler çıksın. Öyle oynamasatlar o kadar jettiler, nokat jamatka barıdağına çok rahmat. Şunday çoğun oyun zoktordu uyuşturganlara.
İşinizde iyilik, yaxşılıklarda yaxşı gündür görün. Amin. Amin. Allahu Ekber. Keyinki çağrılışlarda görüşkөнчө tuğanlar.